piang selesai. Masuk kamera. Sampai di kamera. Segitu nanti kampiang tetap bener. Soito. Perlok yang persangkuai sudah mendia. Kuai penher nak bendia aneh. Ini kita kuai ini bendia kuai. Bet yang bendia kuai. Ini biar tu na juai na silong tu. Bila bendia na ngaruh na silong. Abu ini bendia apa? Wanda juai ni besar berat medium dia berat. Berat rom deh, bahaya rom deh. Bang iba. Kita benda juai lagi kuai di sini bendia kita. Dong medium ini persang lo begini untuk kendiat wan pesah de persang sudune dong kuno yuk kuai penher di surum ta mas kuai ni ru kon kuno persang nah kini kuat bendia tak bendia matap tong sampo tengka tap bitur nang ba kuat tak bendia tu nomor kini bendia ya nanti kita sah persang man kuai nak ni dah berjumlah kuai bendia menurut tetangan persang longkum dah bukan tenik benda pedak sedung bang lain he saya jam masalah kawang mana lah mungkin tak mungkin biang no buat ada liwat kan umnya tu mak. Tadi. Batu rukun tanah. Ni. Nangar benelek ro. Lek mesti bawa ke saya. Macam ni. Macam ni, laris tu buat kat saya. Ni, ya kun tas ni. Nek lah. Biang tu lah. Biang selesai. Masuk kamera. Sampai di kamera. Saya setelah ibang aduh. Tong keluar rumah. Tong đây là tầm bạc lòng trên tầng đây
Lại start tầm xong làm tệ đồng tí ngặt vậy. Su ha lại obat keti pelat. Surat strong lah biang rasu squi. Mau kali cing kali telah palan. Kali palat cing ciarba. Mau. Ini surat lah biang lagi kamu keti. Malah perkali banget. Lại tổng họ lại này video lại biếng ôi ya berit buat teman tong meh kebaik teman tong berit tong baik ngerak tensong keberit ngerak tensong tong jempit meh apa lah nali siar pula kebit siar mah paham kedok les kebak cendak put ngerak tensong ya dos sound sisan sirat tensong di tempat meh aku sokut temah nanti masuk suntai masuk sokut lah walah fresh bener kedap ini lah berit ya siap boni wak langsung itu kau mit suara tong wak apa teh dari bawa aku nih mesti tenum light orang dah wak apa teh mesti light nak so ini mesti di nar berit sih di tong nar lain ber tapi nar bahaya yang pulang apa kau bit mit biang ni ha tengah hari bekar ya rasuan beres tengah tarang Siang on kau itu siliang kita untuk perlak ya bun teh apa kau ada ni ya yo berit bahaya light jadi pasti tebak ni itu mah dan pelajaran kecil di sini belum seperlak sungkai dan sungkai pat perlak pun kami dunia soal tong ni mas bah menit nak persang lo dun ki ong bah ngam kuai miet wanita janmit he mta marbudum persang lo bagi dan ki ong perlak dan nam da soal tong damian ngam cu kuai miet mah persang petong no bakadaji di kesini bakadaji jam masuk tunggu tu mah lang belum jarang video ngan di por pakawang mas menit pila banjok kini kicai so bagi jembampung pila banjok na yuduk silong bagi ni dan kicai so bagi curi kini jembam man khoi pung wat pila ru banjok kini wi kicai dia pila banjok na yuduk silong pila banjok ni kini berbulan kini gijar tablok ha jingjrong dan simitar penlek nar igmne bersih bukhndo ilasuk dan simitar jingjrong ba rong besau ni rong green ni rong stem ni bab nakam kle moida kle ata kini bisa sina badam pak rong sau kene dega apple green bab kle jimbam jerngam ini bab nakam lo hai gini borok gini jaisan